Hei All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achiar tu sivel ruata Mizoram hun rang ranga tuin tur da khol na siam turin Jal Jivan Mission waya malak mek ani Health Minister Dr. Arnold Thangle na kai ruin voin khan Mizoram COVID-19 ripui leng mek din mun thlir ho ani Chief Minister Puzoram Thangan voin khan World Bamboo Day puala India Marchak State 10 Virtual Conference an buat sai aman pui Darkar somni palikalta chung khan ram chunga COVID-19 thridana dos vai bel chani le makta duai nga pek ania thridana pek tamber ni ani Sarkar lai puina thona kumsom pariat chin chunglam COVID-19 thridana pek meka ngai thatu te thridana lavek turin kan ngen chewa COVID-19 laka inven nain thla da lo ula ina tomtlat ula tul topa lo chuan lo pon chuak suang cheu mai tuamna vua midang hnai lo kudle mai ti faile in kai hruaina dangte ngai poimong cheu COVID-19 kai hnoya hria du nei chuan rampum huap helpline number bial pakhat pakhat pani pathum pakwa pasari pariat bial pali parukle pakhat bial pasari panga ba ka Mizoram tan pakhat bial pani tei biak po thei reng ani Azadi ka Amrit Mahotsaf India zalena kut pui hlimom puala Regional News Unit All India Radio Aizawl le Art and Culture Department tangdunin ngai thatu tetana quiz abuat sai hun kan lo thengle ta a zanina kan zona chu hei hi ani Mahan Makandia Khan zalen na sual tura India rama alaulet le main South Africa Khan eng nange atho Mahan Makandia Khan zalen na sual tura India rama alaulet le main South Africa Khan eng nange atho ti ani in chana chu WhatsApp kal tlangin phone number 82588 12366 82588 12366 a emo Email ID airdigest221@gmail.com airdigest221@gmail.com emo thon turania changdik masaber hena loman le certificate pek ani ang loman dong tu tur ta chu naktuk jan Chanchinthara puan ani ang Chanchinthari lo ngai thak chhun zomang Jal Jivan Mission JJM chu lunglei district ka kalpui mek ania Thingtlanga chung ko tin baka subcenter Anganwadi le VC House tepo tui connection pek turati ani angin malak mekania kho enga mojata department chuan pipe fitin ma anla ani tui hi PHE department lemon reservoir an siama tanga pek ania lunglei PHE rural watson division EE pulaltlan chunga chuan kumsangni som pakwa sangni som nia khan khosom thum pakhata tui connection pek ani thuasoya kumsangni somni pakhat chung hian kho som pakua chung kotin tui connection pek ania tundin huna hian lunglei district a khosom nga chung kotin tui connection pek to ania tunai hian anmani ina tui anher hovek thei to ani ati lunglei north lama chuan chi phir khuwa chaulo chu an zo vek to a kumsangni somni pakhat somni pathum somni pali project khoile turma bak alaoma Central in Fund aron pek anga malak chun zom ani anga tia pulaltlan chunga chuan tui connection hi a free vekin GI pipe fit sak anni ti soin tui bilero chu an connection en kol zuina nemo arem chan angin ruwa manve turanga yani atia lunglei khopui chung ni lo zong chu tuam chhuwa vek tur ani pulal duama chak chuak PHESDO point lunglei khopui hnaya chuan van hnele thuam pui khuwa po he project a hian tel anni ti soin tuna hian ruwa manakal pui mekani atia he project hi aphur omin Prime Minister Pumodia policy hi abik takin thingtlang khomi te tana wan nei thlak don hleti asoi ani Nimin Khan Chief District Jal Jivan Mission faina bei pui thlak kalmek bo zuin khom zong zat ve ayatamin natlang puyan neya Jal Jivan Mission kalmek hi atho ni na suachata samdan tiawwa ni in Chief District kho om somli panhi jinga kho somni pahnia watson committee te buat sain nei ania puan tongin Chief District he mission hi tun thani som panga karkalta ni laini khan hon aloni toa hemini hian hon in khom zo vele motor kong puidung national highway 54 a government Chief college zirlai tenen natlan aloni to ani Scholarship District chunga khorang ranga Azadi ka Amrit Mahotsaf kalpui chun zom zelania Scholarship District tun karni laini atang khan kalpui tran ni in Nimin Khan he be pui thla hiti toblai lokania karle thotran ni khian district chunga thingtlang khorang ranga district official ruat big ten amuna an malak na te en puin village water and sanitation committee hruai tu tenen malak zel dan tur an soi ho don ani
district kho puile district chunga notified town bairabi kon puile vaireng te apo azadi ka amrit mahotsaf hi kalpui ania heng kho rang ba ka hian turkar ninga ni le zirtom ni khan district chunga thingtlang khotina hebe puithak nei kalpui ania village water and sanitation committee watson committee huai tu tele member ta chuan an kho chunga tui khur le tuida kholna hmun ta ti fain kho chung ti fain natlang an nei ani Health and Family Welfare Minister Dr. Aizawl Thanglianan kai huain voin khan Mizoram COVID-19 sipuileng mek din hun thlir hawania Health Minister Dr. Aizawl Thanglian chuan sipuileng do na konga thanhem ngai taka thok tupol rang ko ran hote tlom ngai polte medical team tele VLTF LLTF frontline workers tele sarkar na thok zong te thei to pa ma ni zone thewa an chua awangin lom thu asoya state din munero be sei ang ani theiri lova heti meklaya beidon le chau soilova thei top chua an la tlang tlat thei chu aro pui tak zeta tho hona athata wangani ati police contact tracing team report tarlan na tun thakal lai mek September thachan ve ni khata tangani som panga chung hian AMC area local council somriat panga a shikai thar mu chua ania AMC pon khwale vengzali paruka shikai thar ni som panga chung hian mu ani boka heti hun chung hian Mizoram pona tanga lo lut positive som paruk anom boka positive mu chua thartei mi pa sang sari zathum somli pahni le meichia sangria za som paruk ania shikai thar jing a hian kum som pakhata tanga som ni inkar an tambera mi sang thum za som kwa pahni ni in kum som ni pakhata tanga som thum inkar mi sang ni zakwa som kwa pasari in dotin apathum na kum som noilam mi sang ni zaria som nga anni AMC area September thachan ve chunga rikai tamzual ta chu an tamdan in dotin hetiang hi ani bongkon Bethlehem wengthang thuam pui zema bok tuikwal South Republic Bethlehem Ramthar ITI durtlang leitante anni August la chunga rikai mu chua zinga chan rang awanga negative certificate lak tum inrin hlel ngai na hello mi za somthum panga omin damdo ina in entir turakal OPDS screening lauti sakna rikai mu chua mi za somsari paruk an oma healthcare workers zani somni pali LLTF VLTF members somni CCC thok volunteer frontline worker som pani positive encol tu mi somni paruk raipur mi somni pani le VLTF LLTF 10 miswal anman sample test sakatanga rikai ti riat chua mi paruk an ombok ani ZMC din mun ngai thak nin ICU khum somthum pali le ward rang khum omte akhat deu renga damlo te jinga serious antam hle boka tu hnaya pheichuan kum upalam ain kum lano pangjok te jinga ICU ventilator support mamo antam hle jok ti tarlan ani Chief Minister Mizoram Thangan Voin Khan World Bamboo Day puala India Marchak State 10 virtual conference anbua sai chu khwalian ni na man puya he virtual conference hi Confederation of Indian Industry CII le Government of Nagaland Trangko bua sai ni in challenges opportunities and the way forward in northeast ti chu thupuya man ani Chief Minister chuan sarkar lai puin bamboo development lama ma alagna India Marchak State te an poimo na le tangkai na thuasoya ramruak omzat le ruwa tuisik le sadin mun in azira wangin nasataka Marchak State economy choisanga rampumta na tholok bel cha turin theina om thuasoya Chief Minister chuan maule ruwa ta chu chin uar ringotemo maule ruwa in ngat industry din chau chu atok lo thuasoya mau ching tu tele alei tu ten hlok na tamber antel theinan transportation cost ti niam apoimo thuasoya hemiatan hian bamboo link road siam apoimo thu tar langin sarkar lai pui ho tu te bula alo thlen to thin thu le sarkar lai pui point ngai poimo tura adu thuasoya Chief Minister chuan state in economy ta na tangkai ani awangin bamboo development chungchanga trangrual taka thoka thei top chuatlang turin asom bok ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl atanga puanani Darkar somni palikal ta chung khan ram chunga COVID-19 thridana dos vai bel chanthi le makta duai nga pek ania ni khata thridana pek tamber tum alani hemi chung hian rikai sing thum sanga le zaruk somruk pani mu chua ania tuna rikai mek za chunuai thum singli le zaruk som thum pakwa ania rikai mek hi rikai to zongjong atanga za pakhat point bial pani anni rampum huwa pa rikai enkol dam to za chu za som ko pasari point paruk panga ania Darkar somni palikal ta chunga rikai enkol dam sing thum sang thum le jasari nen
ram chunga hrikai en kol dam to zong chu vaibel che thum le noi somni paruk chuang ani toa ram chunga covid-19 sambul en dik to zong chu vaibel che somnga panga chuang ani to bok ani Prime Minister Narendra Modi chuan Goa sarkar chu COVID-19 thidan na la thei zong hne na dos khatna an pe kim the wangin afak voin khan Prime Minister hian Goa thidan na la thei chin za in thidan na an lak pualin hrisel na konga thokte le thidan na dong tu te hun man chu biak mu theina kaltangina man puya he thil hi chona chi hrang zinga COVID vaccine la tura chona duam takania tia Goa chuan ahun le mun taka sarkar lai puin tran puina athon te chu ani dan tur ang takin an mang chat thin ti asoi ani Chanchinthar puan ti top man Chanchinthlang pui Mizoram hun hranga tuin tur da khol na siam turin jal jiwan mission waya malak mek ani Health Minister Dr. Arlal Thanglena kai hruain voin khan Mizoram COVID-19 thipui leng mek din hun thlir ho ani Chief Minister Puzoram Thangan voin khan World Bamboo Day puala India Marchak State 10 Virtual Conference an buat saya man pui Darkar somni palikal ta chung khan ram chunga COVID-19 thidan na dos vaibel chanhi le makta duai nga pe kania thidan na pek tamber ni ani chuti jong chu chanchin